ese urutonde narusubiyeho? Ni ukuvuga ngo urutonde rwo wamaze kurusubiraho mu bagiye kwishyura mituweli. Ntabwo mpari da mwana, hari ubwo ntuzi. Ntabwo nkuruzi da. Ngo ntabwo muhari. No nduzi ibidongo ahangaha. Bwese ko ndahari. Buriya ntahari. Ntabwo hari da. Uruzi. Ntanduzi. Okay. Sawa. Ariko nanjye rata nabonye adahari. Nabonye adahari. Itifu we nasanze badahari. Kujya kuri tuwarete. None se muyobozi yohe ntuyijyanye he? Nzabazanira saguka. Mwaravuze ngo arampande. Bagiye kuguha kaka. Yesu we. Ndamuguhada. Ariko kugira ngo rero nguhe nyoko. Oya, nabwo iki cyaba ari icyaha. Ahubwo reka njye kuri wese. None se ko tujyanye amasafuriya? Abaturage turambiwe kubinginga. Itifu ndakumva. Ibintu bya raporo bya mituweli. Ngomba kubitunganya, urongera uranyibukije kandi. Are you playing? Sawa, ni mu minota mikeya ngiye kwita mbijyamo. Urutonde ndahita ndukoherereza. Ndabakananta ngo kuba wa nyuma. Oya, umudugudu wanjye niwe wa mbere, ujye uba wa mbere. Sawa ntukigire. You know you can be prosecuted for that. Aujourd'hui. Yemwe. Yego gitifu. Ubu naharyamye ubwo gutya ndi kubyirukankamo neza. Ndi gushaka ukuntu ngomba kuba uwa mbere icyo gihembo nkagitwara cy'umudugudu. Sawa niko muko. Ndimo ndiriza umuco mukeya ni utuma mumbuza amanota. Ntabwo twatuzi ko mwaje. Naje igihe niririsha nukuvuga ko ibintu bibameze. Kandi mutubabareba yo. Nta byimbabazi ibyo bazi. Rwose ntabwo bisobanura. Cyakimvugana n'abana ahubwo nyoko. Yego gitifu. Ikibazo cya mituweli kirimo neza. Mukonyo kari. Uhari ariko igihe nakubwire ntiwumva. Ubwo yavuye ku rutonde. Ntawe uhari. Yavuye ku rutonde uwo nguwo. Ku rutonde rw'iki se kandi? Ibintu by'urutonde ni ukuvuga ngo iyi nkunga miliyoni 500 zaje ku bantu b'abapfakazi. Ni ukuvuga ngo iyi gahunda ya leta yo kugira ngo abantu ibafashe. Ku kibazo nyine cyo kugira ngo abantu babasananire, urumva? Ubu ngo nshatse yari nacuramye. Ni ukuvuga ngo nshatse nagukura ku rutonde. Urugo rwa 500 urundonogoremo. Mituweli se kandi bihindutse ingungu. Oya, ni ukuvuga ngo iyi nkunga iri muri gahunda ya leta. Iyi nkunga ubundi yoherejwe n'umugande bita Nyabyenda. No haravuga. None ndabakura ku rutonde. Nge n'umukozi wa leta. Gitifu. Oya. Nani kugantu. Ndi responsable. Bose ni ndakohereje. None ntagusanzwe nzi mu buyobozi se. Oya njye n'ubwa mbere ngugoye. N'ubwa mbere. None ntahe ibintu by'inkunga mu bivuyemo. Nushaka ububyihoreye kuko n'ubwa mbere ngugoye. Sawa. Nyahubwo nyokari. Mama rero aherutse muri 2 yagiye muri Amerika. Muri Amerika. Muri Amerika ariko urahazi. Uziko nahagiye n'amaguru ntagenda imyaka 5. Imyaka 5 reba nkwagiye. Mbi nomero ya nyoko.
uyu yavuyeho ubu ngubu nshatse namukura ku rutonde. Wamutegereje akaza se. Zikane miliyoni 2 ebyiri. Umva reka iby'abana ntago uyu mwana ntago yazi iby'inkunga. Ahubwo rake. Ego rake. Urutonde ubwo wagezeho. Uwo nje usubiyeho. Ese urutonde narusubiyeho. Ni ukuvuga ngo urutonde rwo wamaze kurusubiraho mu bagiye kwishyura mituweli. Ntabwo mpari da mwana hari ubwo ntuzi. Ntabwo nkuruzi da. Ngo ntabwo muhari. Akomero no nduzi bidonga hangaha. Bwese ko ndahari. Buriya ntahari. Ntabwo ahari da. Uruzi. Ntanduzi. Okay, sawa. Ariko nanjye rata nabonye adahari. Nabonye adahari. Itifu we nasanze badahari. None turi kujya kuri tuwarete. None se muyobozi yohe nuyijyanye he? Nzabazanira saguka. Birirwa bankoseza. Gitifu ndakumva. Oya abaturage mbatwara neza nta kibazo mbabwira ukuntu mituweli ari ingenzi wivuza nyine bikagenda neza. Nta muturage njyangirana nawe ikibazo. Ahubwo reka njye kureba izindi mituweli. Abaturage amaze kubarambira. Umuntu arabinginga serivisi za leta nimuzi. Ntabwo ibi bintu. Burya se ntabwo uri nyina. Nyina wande? Ndi kumanda kubaza nyoko. Ari mu nzu mama. Nyina ntiyumva. Ako mwana kimwe. Warura ariko. Asa mufite n'inkoko. Inkoko rero sindi kuzireba. Oya, ntago ari cyo cyanzanye. Ahubwo muri gahunda ya leta ikomeje kwita ku baturage. Ni ukuvuga ngo kubera ko leta ari umubyeyi yararebye yireba impande n'impande iravuga ati ku kibazo cya mituweli. Ikibazo cya mituweli ugomba kugira ute kuyishyura. Ese natanga mituweli imperuka kurwara muri 1999. Gahunda ya leta yasohotse muri 2033. Yes we. Kwishyura mituweli ni ingenzi kubera ko none hawarwara. Bikavuga ko ibinini wakishyuye 53,000 ukaba uyishyuye 3,000 kwivuza. Yes we. Gahunda rero y'umubyeyi yatwita aravuga ati twishyure kugira ngo bidusananire. Noneho rero gahunda nayumvishe ntayo mba. Nibyo mama yaba ari gupfa iki? Nibyo mbo. Utatanze gahunda ya leta nyine umuntu ahita guhanyuko. Yes we. Kugira ngo gahunda nyine procedure ibintu bigende neza. Buriya ntureba. Ntunanuriye. Aherutse kwanga kuyatanga. Bitamuhanyira. Nani wundi uriya wo hepfo yanga kuyatanga iwawe. Iyi mituweli ni ukuvuga ngo ugifata nkaho ibintu byo kunyimisha amafaranga yanjye y'igikombe ukagira ngo ngiye kwitayeho. Oya da. Ntago hano. Mwaravuze ngo arampande. Bagiye kuguha kaka. Yes we. Ndamuguhada. Ariko kugira ngo rero nguhe nyoko. Oya nabwo iki cyaba ari icyaha. Ahubwo reka njye kuri wese. None se ko tujyanye amasafuriya. Abaturage turambiwe kubinga.